Osha branti ya na me kind of story chire mu ya. Me say this time no, it's not fight, but it's facts. Osha branti ya wodi matem ya. Wo bi asofo abefo wa mo abedi matem. Wo adwane abetoa. Me do bone a chew. Na matoka me na me to 4x4. Me ba Enoch ani eyi kejesimu ebu befu afi me nchen nyina ye wo sa branti. Because our 4x4 na me toma wo dem no. Na Enoch kwadi machi be say 8 months or 6 months. Na me nto sa aka ni bi ma no. But me be to sa aka no e de ma o ma ya de. Me be to 4x4 e ma wo dem. Bisa ho se o ma me o wo kwatimi ata 4x4 ama wo. Osofo na obefa wo se be gu me hu fi no. Sa asofo ni tibi to 4x4 ma wo. Me madofo nyina akwa aba na emu odin yie pa e de ba attention tv so mu piesie na natele me baji makunya ne sade na wonim sensem a e twene we social media so na mba bebie ija e de amamo efa na ye Black Jesus sensem hu ai se oba abonten ni obekeka na dwi Maame Agradaa nso aba abonten abeka na dwi ni emu odin pa e de akire Black Jesus pa mo che mu nwenti embra na cho enye kese ya mo ne danta tu dia mo mame fa mpem ho echo enye kase ya mo ne danta etu omo omo so mu di matam ye yina no bra una wo show machi and everybody know wo ye hide unyi wanimu da 1000 years unyi wanimu. It's a one you're very careful now pie now be kasapa what's agra you do all tonight say one you're very one you're very smart now pie now be kasapa you be say oh mama parts na enye because you can't paint you so you're ungrateful because nipa no deep one no ompie or show machi ana mo so ya piam a ya be hye machi no sabe mo jimi because enne sabe me hye social media no so ametimi aboso masi ni sa so masi udi matem obenti udi matem but also 100% say atam na udi me no e obi na hye wachi no push so obedi matem etubo so wiase nyina be hu se asuma si di mama part atem na de ono no di wachi no a wo push so bedi atem no o meyi de nimu medi atem ni bi da obeba be ye me maame ateteme ena me maame ateteme ena me nimu sane eni mpadifo na nte woboa owi anu akotro machi ko ena ya chi mi a ebi mu bo say enyo mo fault. I don't blame them because I know their master, his plans and how he do his things. Minimum sani oya na nema. It's me so obi be no di matter mo me hwe di pa na ho ya me sere. Because I know that this guy will use you to disgrace yourself. And later no the whole world will know who you are. And everybody will point his or her fingers on you. But not the main of Bolono. Bonne. The devil candidates no show what you will push you say. Kone kodi atemono. No hide it. Also the last time I over life, everybody was expecting say, Obama be can send me a fadier cause he will never talk and he will never respond. Oba show much. Now we are panu abedi watem. Now we are sadi new man no. We say bedru baby no. Or the year P be show masoon. Or the year P. Ebe show Maame Agradaa you are 100% right. Oh, what then? Now the nipa ya me no na nenam. Me no na nenam. Wo mo me bedi wo matam sabra me ni apostle antue kun a ne yire ene ne niam nyina no. Nefri he. Nefri he. Me ne yire picture ne yire video me konya wan. Kwa brande ne be sam bia ba ofun so no kwa kochi udi koka. But ebe ba no na wo na wudi wani mu akọ. Ene se ewurade abwai mani so. Ama me mani so ada ho. Eti me gusu bompa ye ma wo mo a wate na wo pushi wo mo. O pushi wo mo. So wo fo wani mu medi matem. Metro and ungrateful. Se ma ya mo den. Me you ungrateful se sen. Wo sha branti ya na me kind of story chire mu ya. Me say this time no it's not fight but it's facts. Wo sha branti ya wo di matem ya. Wo bi asofo abefo wo mo abedi matem. Wo adwane abetoa. Me do bone a chew. Na matoka me na me to 4x4 me ba Enoch ani eyi kejesimu ebu befu afi me nchen nyina ye wo sa brante
because our 4x4 na me toma wo dem no na eno kwadi machi be say 8 months or 6 months na me nto sa aka ni bi ma no but me be to sa aka no e de ma o ma ya de me be to 4x4 e ma wo dem bisa ho so ma me o wo kwatimi ata 4x4 ama wo osofo na obefa wo se be gu me hu fi no sa osofo ni tibi to 4x4 ma wo sa 4x4 orange no me na me to sa aka no e de ma wo ablante ewiase ubetimi ayo obi ade onkasa but so ye ho a ho keke no wa brabo ensi wiye da me na me ka kire wo kamua 4x4 bi a wadi matemu e na me choi na me di ma udam na me sado koma ayi next TV so oni unya dwuma e na wa homaso e ne wa hantan e ne wa de awumu na won fali ade hu se we de waye bia ma me we de wo se me respect no e na wo san ye tufo wontie e ne pam mfiri so e ne pam mfiri so e na obetrasia e na ayi de obefa me e ma me konye e ne ye che me wo de me se mumpupu moto mra ne ho mumpupu moto emra atma se etibu de mo ma no nsamachi no mpiamo na wo mpiamo wo sa baba abaiwa we kra de me obi fra me sa wo ye me kra na me pese wo baba be ka kire me because me hu sa wo ye nipa o me hu sa wo ye nipa atma se we dika di matem ma respond o da o sa guy is a full of invest brofing we dika di matem de di kan ma me ka one word and kire wo da sabre na one ye bra principe pra me de mesibe ni obi ani asem so I can afford to mention everybody name. I can mention Maame Gege Natina principe pra Fia Rainbow hwan everybody me ni obi ani asem the same na mo kwan sen kro masem ba na obeka bia obetimi aka me ni problem asem wa me kan woma sabre na Chrisley edo bae now bedi matamwa all because of social media sister abra mu pani ye odi mu achise mu ni matami bisa no ofoso me no wan kasa da minimum anya me kwale no mo ya no siama minimum o kasa kra nko ba bia mente minimum munimunti ana bedi matamwa ana wa 2.2k okay me da saya mu screenshot into o mame ana obedi matamu ana wa wo ba ye say wanya dwen sachera na me ka kire mo boss no a wo hye mochi a wadane mo bicycle ba bi obechi mo afa na ho na mo beko no me wachi me de me akode me aba se me nya san kwose adwuma ne biem te mo nyine mo ho me so se duru wona mo nso no wo mankrofo foforo be attack mo mamu me so ano de adwuma ne mra na tina koye o tire chima ye nyina afa ya na tina eye dwuma ne mra pa TV koye o tire chima ye fa ya pa TV eye dwuma ne mra dwa skodua pe eni nipa me decide say me dia me nkofa ya dwa skodua ko no crank ye be fa ya no me na me say game ni nyina what I say eti nne no o hwemachi samu ni matem a me ha me because minimum se ne mo ye ne mo enye mo adwen eye kwabana ne temachi na onyi na nim so me Ghana fu hu say ono na eye ti de bia ne so ono do ye papa o ene oni ma mi nya asemi kron kasa e wo boa de ekoso bia o techere ayo ono na eye ono na be kire video afabra bonten ono na be kire oni ne gina phone so na discount afre no ma discount. I respect you and you are very handsome guy, a family say the way I wo ma ene wo yere no bra ma wani mbra ho so wate wani mbra ho so sani oba wo page so first wo ka social issues wo nkontokwa jai emma asumasi emma video esa wo de ba no o ma video de bia na pressure na wo so bra ja wate wo be ni nyina achi wo nya hwe mfiri mu no no na esogu na no na onyi sika kese na momo na modani sabe wadani munwan na wapie mu agusire mu no samu nkonkori eyi no ye kan say ensensan no na mo na mo redie mo beba no na mo redie titi because ukoji video free obi ho
na obedi nipa na temo nipa ne be obedi watem obedi oyira tem me say oyire te me hu oyire da but wo ma e kire say oyire ye nice woman ya show ma ati say bra woni mra ho so ate me pe wasam ankasa woni mra ho so na say e kogi video ye be ye say nya wo hwe jai wate me nu ni asem ya makan wo ba ye me amfa me ho me maka no kore no me sam makwaba sonko biem ediba attention TV so pamcho mo subscribe channel no emma me na mo share videos no across all the social media platforms so in fact emma mo PSS makra mo da se ne yesan rehwa